Mema obibia akwaba shunko e de batu magin age anything so munia ba mesi how musofo ba kopɛ ensem a circulate wo mind mo ebe so mo na etiefo yenimu se eba politics wo Ghana ha dia ni omo kasa politics e wo Ghana ha dia aseda no obi a kire na adwen e de fa wona na saying them ekoba say your former president enya ni baby call na yetutu na se eyi kese no eye is alleged say amanyoko NDC for the nsemi betu dia fa won say eye no se na no wo mususu sanka nyoma ese ekọ no eye ne ye po ema eye honorable candidate Japan ebe kasa na tiefo entiwa eye region Ashanti regional chairman aye na ni popular name pa chairman want to mean so abekasa from na nsem obekasa from the tiefo anu ohio was say ya manyoko NDC de omunje omasem kwesa say yen show ye liman krampo no ekosi sen na emiko no wo mo adjusting say liman po de wo ma no mtu na de so nte ye na nko yi anka ne kwan so ano na yen hwe ye former president nya ne baby call ye professor Ivan Tatamils na ye na asna chese ne wimu pa moje fiesa sen na enyoma nko yi na nsem no deep nsem na ye chema wontumi kan ye no deep video kan wo ye nko hwembra ye wie ya andisi fu afirase na former president Rollins ya yi o ma organizing ye bisa se hemfafo na ye liman ya yi Liman died in 1998 remember what yes hemfafo na ye yi na liman wu ye no ye liman said ye Rollins ya na said liman so no a president elected president remember what so mo na be two liman was still akura no ayo mo na betu no ntiri se wawu ade a omo fa ho wawu ade ba de no na omo akura mpo de a omo akura no kura de omo free opposition kura ba power anyo omo ane sunsum no ma ne wuye na omo wie ya omo ja no kwai ya de ni nyina ba anti wo hwe Rollins de ya me ye disappointed wo asemo a NDC for ka titru ne omo national chairman ofuswampofo say even sika na nado dankwa kufuado wase no ne de aye omampanyi dada Rollins aye no ya cause financial loss to the state ni nyina na say wantimi anya sika no andi enti dia wo kano no chese wo hwemu a aye mahama akasa no no ope aye ope ye nimguase ope Rollins nimguase ni nyina na say one sika no bebo mo mafa bi ana we no so de state ni say owoyire owabusunya owoma obi wu a abusunya na organize nya party na organize na ameboa yes ba we na baba ye nhihye se wadi former president da nti o mampanyini ye nhihye ne ye design ni die no ayeden ama no ene ye de ayeden ye de ama no yes no cre na me emphasize that so emfama na nado danko akufuado waya de because kwame uwa na wonye obi wuma no a owu de wo hwese de Rollins si da ho na wasi a relax ya oti ase you see clearly say ente say yewura tamas de no yewura tamas de no yes okoko hwese uduru ade apia because abra wo da ye nyina na hunu mu nyina afiri moja e ba nte say ababi bi ababi na ball no abisada Mahama no po pia no ape ba bi de ade aye enti no hwe a ni nyina akire ne ye wo covid time ba covid time no nyina akire wo hwe protocols ahodo a na nado dankwa kufuado one medical team ne abusua ne nyina de ku akwan mu ama yetimi ye Rollins aye ama head of states from different countries so abaye no nyina so mbese mampanyini so yes omunyina so said your mampanyin si aje wo mo ani ade a chese akufuado so ayade because me bisa say NDC for na omo kase nye sa na omo hwehwe no no omo mekire kwana omo fa so organize liman ya nti wo hwe pa nye democracy da bae na MPP bae na Rollins wu PNDC a NDC for the bia omo nya yi na omo kasa ida san komo be hye na so komo ka da ayi pa kwase misata na yi ase no na do mama tu kwan na omo forso na nsa na oba yi ni bi se wa ma ni ngwase aba
na je no mpa so be ya yie no kura because pa kwase misa ataye so be contest no misa ada me nya yie na se kura me nsi ho misa ataye ne de na mahama wo hwe pa de na onim hu bi na owo abufuo kese so pa de so be contest ni buafu nti wayi wo hwe a 1 week no wansi ho nti ayi da no so kura no wo mo force no na de ne ba no be so wutie ensemu a emisata former vice president misata wa NDC time what you say sees a friend say a friend vice president this the Nigeria kan ya was say me chalk ni ade kura ne ma ne bi afi ni kuru wu ye was say majuma ni so makuna wi aha na moba na no so na kuna do Ajiman Rollins yes eso kasa no o kan asembia na ede say nkrofo bi omo NDC mu a na o mabrabo enye ni kunu Jerry John Rollins ya ka ba na nkra ko mo ntiase na nso opagya sa nkrofo ni nyina no eko wi akire na sa nkrofo no pese o mukun ni kunu Jerry John Rollins na kurandu na kan o ebusiafo say na ko no ensem ana mo to kika eboso ne de menu mienu misusu se anu hye esanse ne awoka no mene wo ubisa evidence aye ni bi but o allege say former president yenimu no John Dramani Mahama Ivan Satanos owu ye no ase etiefo onimu bibi allege ayeti free wono wana no na enu achi no wasa susu say ye ka eyi a woma ye twemu a wutimi hu say even vice president for Amanyoko NDC a onya ne baby koye emisa ata wonu mpono na eyi na former president oni baby former president John Dramani Mahama oni wo ba no wan baby a na ebeye niwu enokwenti na ma wono mo beye na timu sense mo for anu ohwe de wo wa fi watibi na wuti ya no esuade be ne wo mu ebeboa Ghana se ye mpenifuo bo modin atena se regional chairman onye ni paketwa na MP betena se na wutimi wom keka ensem se ya na eyetimamufuo yeso den epopa na mo chichidi tu yetum unhu se san ne ya wo mu ye aye mbo a Ghana politics ayeti se kabi ma minke bi amembo no de bia na opposition party kan boso asem ebeko eti Amanyoko MPP fo nso betena so a na wo mo keti Amanyoko NDC ebeboa ye kaise me bi etwemu ye mbufre ya wo mo treasons coronavirus ama bibia say share in the palm bufre ebetwa ye president awote so wo mo ye no nje ndi se ni nyina ye we ya penifo ni bi na contribute to sa enyoma we then now be can fa wo mo nkoso nye sa ni ye we nsem a with evidence ni na wo mo di tu je be bo man na embo man anu ahye nji di se wo so wo be kan jawadwe nche to your comment section subscribe to Tumagin H efidie kese se na di dwumedi bi atuma munmu a na wonsa etumi akebe no wetumi achewa na like na share promote channel we media any Mexico most of from back up emre ne ko aha na me de mo besi dasne ye besan ehia maka